Kamu ke rumah deh. Ya, hai nói. Ini là sắp qua được. Là cái đặt bè quá. Là cái này. Ai là cái lối đó, ai cầm là cái lối mà đó. Làm cái gì? LODIRAM KELUMKI मंदिर inaugurated by Chief Guest Sri Krishna Bhideji, संगठन मंत्री उत्तर पूर्वांचल अखिल भारतीय कल्याण आश्रम on 30th December 2018 in presence of Tinku Pau and guest of honor Tinku Pau Iwang Be Pame, Shri Yogendra Singh Ji, Shri Ramananda Sharma Ji, Shri Dinesh Tiwari Ji. cái này đó. Anh em thấy là nằm đó, quý vị vào cho cái gì đấy đâu. Seduira, banglang kam la meniu, kam calame, serat tiu tiu, awen nie, kam sai lagi. Rồi, video trên đang bằng này.
上来在我们都到时候那个到一在在往上比这呢，所以在还get no na在拉拉呢，上我们这边呢，那然后咱们记得在还是在那边在年的在对那我们上班呢，Sri Yovandra Singji Assistant Organizing Secretary South Assam Vidyabharati Pakina Afternoon session ke kerja nak kita nanti kita nanti dia ni meeting dapat pun jika compares istilah ini cipu itu dia kerja memang tu ini kita cuma paham saja paham saja kita saja lagi kan Begini क्यों कर रहा है जा? जो वो रिलाऊ क्या? हाँ? नहीं ना.
Ini kita tahu tu.